إريتراي صغفاي بالكي لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا سلام تخطاتلتنا channel كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيوم لو من ريو أرستي أزيو أقداس أرستي أبزوان زدما بفلا يابزم عرباو ميديا أب CNN دي أب BBC بتخكل أقداس حبريتا كن رخبالو زي نخيل عودن تولو بزعبا أبركتون تساتفون ناي تشاينا أب قطبا ويدما أب بوليتيكا ناي أفريقايو مبزحتك زي عرباو ميديا بزعبا تشاينا أبا هجرات أفريقيا تقبر زلا استفلا لي عينة ستوري استفلا لي عينة زينينا نسمى إذن جرزجن بتصوي بمصنع تستسنى سلوزي كونه هذا ناراتيف وي هذا نساتهم زدليو ملختك محرالف زخل كون غلي هذا مصنع تستقبر مصنعتي حبريتا كنرينا نسدما تشاينا انفست تقبر زلا أبو غاندا ديو أب نيجيريا ديو أب أنغولا ديو أب إثيوبيا ديو انت عينة استواصو يقبرالو اتزكب زلو عداخنة هجرات نابي قوتي وزدنالو إذا ريبورت زدما بناي أمريكا عاب ريبورت بناي بلومبرغ استغرب سلوزخونه نساتهم ناي معرابا على ما بقمزه توصل زخونه نخلو معرز جبره ويكا تتخكل حبريتا كبنا زخليو of course ناي أمريكا ميديا كل جزء نشاينا ناي مسلم بحركم زلو نراشا ناي مسلم نخالوت أكو ودا دروم زخلو كل جزء ناي متصبع ناي مسلم كيلتن صعرنكم زلون فلتنا حججن بليز عقل غيركم قبر كابزا فيديو زيا أقداس حبريتا أبزحت هجرات أب أفريقيا زقبر زلو كنسمعينا لايك قبروا سبورت قبروا channel أبناتكم دقف أيزم ركوس زعمل اختزد ما نبزحت تتبزح أزيد اسم ذا لأن نابلكو نجمر بزيها. In the past 2 decades, China has built large infrastructure projects in almost every country in Africa. And this has made Western critics uncomfortable. China and Africa can forge an even stronger, comprehensive, strategic and cooperative partnership. A common portrayal of China's lending practices is known as debt trap diplomacy, a phrase made popular after being used in government documents during the Trump administration. The so-called debt trap is created when a country lends to poorer countries. So, China أب أفريقيا تقبر زلا متأنا سفح investment ويكا وفري special دما بفلو دما أب تحت غرسنا أفريقيا زتو كرم على تيوم نبزحات معرباوين هجرات مبزحت المعرباوين هجرات في هجرات أوروبا جزاتي نا أفريقيا كم من بارمتن حيال زخونة الوايزل ونبزين هجرات كمون أمريكا سلزي إذا تشاينا تقبر زلا متأنا سفح investment بروجكتات نا أفريقيا نيروبان أمريكان أبحدا أزيو كورنر ويا أبسق على بريدوان الله إذا دما انتهي زبل قال يتقام له أبزوان زابزم عربا ميديا debt trap diplomacy ويكا بعدا حنيقات حزو مقوت صاريهم زبلو زلو زبلو زلو من يوم توم نعمتات نعمايت عمتات زمزمزون زجزون زنبر حجرات يوم سلامتكم بقولوا اتزبلو زلو حقنا تعلودو كنرينا حج نغط please like برو countries, intentionally overwhelming them with unsustainable debt, forcing them to surrender strategic assets or concede increased political leverage. But so far, there's no evidence that such a debt trap has been sprung in Africa. Now, there's always a certain grain of truth, like with every stereotype to it, but it breaks down very, very quickly upon any type of serious examination. سنتايب لالو مبزحت جزية تعزب الوازر بانتايا أفريقيا نزين هجراتياتن أزيو عبيز خون عدا تبنى لك خفلو زي كلا عدا دحريوت عدا سلك خفلو زي كلا دما أبحد تراب ويدما متعوديات تتون دعونة متعوديات دما كم ليفرج ويكا بو جيرا دليتها كتسال تخل أبو تصرناتها كتتون تخل يوم زبلو زلو exact لزي كونسبت زي إيروبايان أمريكان كبلو خلو كاب تاريخ استمعروا ويو دحري كاب نتنا هجرات أفريقيا استجمرا بكالا عرفت كقرب لكم كفتني نساتهم تقاملوا زنبرون زي تقاملوا زلون كونسبت سلزغني تشاينا جنكم تقبر لاديا نزبل مجمريا اتي زرب زلو أبتكبار كنريا لنا حدا بحادة منال بات نشتي كفال حق أن كل ويخل أبي هجراتكم عقاتيمو أبي كيجاتمن حدا بحدا كتريا لك بشوفون يكون كان كتريا زي لك يبلنا له عجكي لا تات بكل مدى كريويم let's go. The focus on debt trap diplomacy is part of wider Western anxieties towards China in Africa. We've already seen that Chinese investments in Chinese infrastructure projects have been linked to increasing Chinese influence within the host country ruling elite. That may end up becoming somewhat of a leverage point for China to push some of these countries or ruling elites to side with China on critical issues that are important to the US or to its allies. But while the US has focused its Africa strategy on aid and social services,
So እቲ ኩነታት ድማ እዚ ቻይና ትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ኢንቨስትመንት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ከምኡ እውን ኣብ ካልእ ፕሮጀክታት ዳርጋ ንኣሜሪካን ኤውሮጳን ፅልወን ኣብቲ ኮንቲነንት ኣፍሪካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከም ዝሃግግ ይገብረና ኣሎ። እዚ ድማ ዓብ ነርቨስነስ ወይ ከዓ ጭንቀት ፈጢሩለን ኣሎ ይብላ ኣሎ። እቲ ፍልልይ ድማ ኣሜሪካ ከምኡ እውን ኤውሮጳ ዝኽተልኦ ሓገዝ ኣብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ዲፕሎማሲ ናተን ከም ዝረጤት እኽሊ ገለመለ ናሃብካ ግብረሰናይ ማሕበር ብዩኒሴፍ ዩኤስኤድ ናበልካ ረጤት ናሃብካ ፅቅዕተኛ ናትካ ጌርካ ምኻድ ንዓመታት ዝተጠቀሙሉ ታክቲክ እዩ። ናይ ቻይና ግን ከምኡ ካብኡ ዝፍለይ እንታይ ስትራቴጂ ናይ ክልቲአን ሕጂ ብክኢላታት ክግለፀና እዩ። Let's go. China has been building. African governments themselves said, we are tired of aid and charity. We want to do trade. We want to be treated like partners. The Chinese came along and said, great, we don't do aid and charity. We want to do business with you. Global Gateway will mobilize 300 billion euros till 2027. Now the US and Europe are answering back with their own infrastructure initiatives. So እቲ ኩነታት ሃገራት ኣፍሪካ ሕጂ ደይኮነስ ኣቐድማ ኣቢለን እቲ ሓገዝ ለውጢ ከምዘ የምፅኣሎም ስለዝፈለጡ ምሳና ክትነግዱ ተደሊኹም ንሕና ኣፍሪካ ትኳበ እኽሊ ይኹን ገለገለመ ናይ ዩኒሴፍ ኣይኮና እንደሊ ካብ ማዕረ ይኹን ጌርና ሽርክነት ምሳና ግበሩ ኢሎም ነዘን ምዕቡራት ሃገራት ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ብዙሕ ግዜ ሓቲቶመን ኣይረኽቦን ነይሮም። ናብ ቻይና ምስ መፁ ግን ምስ ቻይና ከምኡ ዝብላ ቻይና ኣነ ምንቲ ርእሱ ቻይና ኣነ ሓገዝ ኣይብኒ ረድኤት ኣይብኒ ምሳኹም ክሰርሕ ዝኽእል ብፕሮጀክት ብኢንቨስትመንት እየ ክሰርሕ ዝኽእል። ስለዚ ናትና መንገዲ ዲፕሎማሲ ወይ ሓገዝ ናትና ብመንገዲ ኢንቨስትመንት እምበር ረድኤት ኣይንህብን ኢና። ቻይና ረድኤት ሂባ ወይ እኽሊ ሰዲዳ ዝብል ሰሚዕና ኣይንፈልጥን ኢና። ስለዚ እቲ ናይ ቻይና ፖሊስን እቲ ናይ ኣፍሪካ ፖሊስን ልክዕ ዝተጋጠመ ይመስል። ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን እዚ ንክልቲኡ ከርብሕ ዝኽእል ቻይና ንፅድቂ ኢላ ኣይኮነን ትገብሮ ዘላ ልክዕ ከም ኢንቨስትመንት ረብሓ ካብቲ ኢንቨስትመንት ከም ትደሊ ክንርኢ ኢና። ኤውሮፓን ኣሜሪካን ግን እዚ ሾክ ፈጢሩሎም ኣሎ ወይ ከራዕዲ ፈጢሩሎም ኣሎ። ምክንያቱ ኤውሮፓ ንእሽተይ ትኳበ ሂቦም ነቲ ገንዘብ ወስዱ ስለ ዝነበሩ ሕጂ እንታይ ናይ 300 ቢልዮን ወፍሪ ናብ ኣፍሪካ ክንገብር ኢና። እዚ ድማ ናይ ሃታ ንቻይና ንምውፃእን ነቲ ዝነበሮም ፅልዋ ነቲ ዝስንዎ ዘለዎ ፅልዋ ንምምላእ ዝተጠቀሙሉ ታክቲክ እዩ። ረእይዎ ስለምንታይ እዚ ገይሮሞ ኣብ ምንታይ ክገብርዎ ድዮም ካይገብርዎን ካ ክንርኢና ሕጂ። Please like this video. To counter China, but African experts are skeptical. At the end of the day, China has been that guy around the corner with, a bouquet of flowers to Africa, of the US, Europe and the UK have time and time again said, be careful of the flowers you see out of the window, they have thorns on them. So እቲ ብሓፈሻ እዚ ኩነታት እዚ ነቶም ኤውሮፓን ኣሜሪካን ስክፍታ ከም ዝፈጥረሎም ዘሎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ድማ እቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ተጠንቀቑ ይብሉካ መን ኢኻ ክትጥንቀቕ ዘለካ ሕጂ ክንርኢ ኢና ከመይ ምዃኑ ከዓ ኩሉ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተተማሂርኩም ብዛዕባ ቻይና ብዙሕ ክትመሃሩ ኢኹም። In Ghana, the handover of power from the British government went off smoothly and with dignity. From the 1950s into the 1970s, countries on the African continent gained independence from their European colonizers. US and European-led organizations like the IMF and the World Bank funded much-needed infrastructure across the continent. But that slowly stopped. The United States and Europe kind of backed away from infrastructure in the 60s and 70s. It's something that we did very, very well for a long time in the post-war era. We built So ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ድሕርቲ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ 70ታት ናፅነትን ምስ ረኸባ መብዛሕትአን ኤውሮፓን ኣሜሪካን ገለ ኢንቨስትመንት ክገብሩ ጀሚሮም ነይሮም እዮም። እቲ ዝሕዝን ክፋል ናይቲ ታሪክ ኣብቲ ካልኣይ ኩነት ዓለም ዝተወደየ ኣሜሪካ ዘይተኣደነ ገንዘብ ኣብ ኤውሮፓን ኣብተን ካልኦት ሃገራትን ኢንቨስት ገይራ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዳትስዋይ ድማ ቀልጢፈን ኣርኪበን ከምዕብላ ኪለን ኣብ ኣፍሪካ ግን ንእሽተይ ጀሚሮም ኣብኣ ከለዉ ገዲፎሞ ስለምንታይ ሕጂ ክንርኢ ኢና። vast amounts of infrastructure throughout the world. And one of the things you see in Africa is that so much of the railways and the highways and the infrastructure was built during the colonial period. And back then it was quite solid, but it's been decrepit because the former colonial governments are not plowing in lots of money. Enter China. As early as the 1970s, Beijing began building the Tazara Railway, a link between the Zambian town of Kapiriamposhi and Dar es Salaam port in Tanzania. At the time, it was the longest railway in sub-Saharan Africa, allowing Zambia to ship copper, bypassing white rule. So ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እቲ ኩነታት ኣብቲ መጀመርያ ኣፍሪካ ናፅነታ ክትረክብ ከላ መብዛሕትኡ ነገራት ትሕቲ ቅርፂ ናይ ባቡር ዚና ገለ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ዝነበረን ከም ናይ በዓል ኤርትራ ማለት እዩ። ድሕሪ ግን ዝኾነ ይኹን ኢንቨስት ስለዘይተገብረ እተን ሃገራት እውን ክምዕብላ ዕድል ስለዘይረኸባ እቲ ዝነበረ ትሕቲ ቅርፂ እናደኸመ ከይዱ ብመንፅሩ ቻይና ከም ዝሎማ ዓንተር ከይኮነት ከላ ኣብ ሰብዓታት ኣብ ድኽነት ከላ እውን እንትኾነ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ቻይና ናይ ዝኾነ ይኹን መግዛእቲ ታሪክ የብላን። ስለዚ ገዛኢት እያ ክትብላ ፀርፊ ንባዕሉ እቶም ገዛእቲ ከዓ ንቻይና ክትገዝእ ትደልላ ክብሉ ከለዉ መን ሓሳቡ መን ሓቀኛ ክንፈልጥ ኣለና። ቻይና ድማ ኣብቲ ደኽያ ከላ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትሕቲ ቅርፂ ንዛምቢያ ምስ ታንዛንያ ወደብ ከራኽባ ዝኽእል
ብዕፁት ዛምቢያ ማለት እዩ ኣብቲ ድኽነት ከለዎም እውን ዓብ ሓገዝ ገይሮም እዚ ፕሮጀክት እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ተዛዓበየ ክሳብ ሕጂ እውን ዓብ ክብሪ ንቻይና ዘውህቦም እዩ Rhodesia and South Africa. It also gave China much needed political allies. Beijing said, we have problems, you have problems, we will help you out. And they backed on this. And this is really some of the early seeds that China sowed in Africa that later, came to clearly define the divide between the West and the East as far as China's involvement in Africa is concerned. In the early 2000s, as China looked to expand markets and political influence abroad, its investment in Africa ramped up. The Chinese said, well, guess what? We are the best in the world now at producing large-scale infrastructure fast and cheap. And we have a surplus of capital. So we'll loan you the money. We have our great contracting companies. We have all of this skill and all this ability to deliver fast and cheap. And So በቲ ሓደ ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ቻይና ተበግሶን ኣካይዳ ንኣፍሪካ ፐርፌክት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ብፍላይ ኣብዚ ድሒሩ ዝመፀ ግዜ ክንሪኦ ከለና ቻይና ነቲ ሃገራ ነቲ ትሕተ ቅርፂ ናታ ንክትሃንፅ እቲ ዝበለፀ ናይ ኢንጂነሪንግ ካፓሲቲ ወይ ከዓ ብቅዓትን ክእለትን ተመክሮን ኣማዕቢሎም ሓደ ካልኣይ ኣብ ንግዲ ሰርፕላስ ወይ ከዓ ካብቲ ደገ ዝሰድዎ ንውሽጢ ካብ ዝእትዎ ቻይና ንደገ ዝሰድዎ ስለ ዝበዝሕ ትሬድ ሰርፕላስ ዝበሃል ወይ ድማ ኤክስፖርት ናቶም ካብቲ ኢምፖርት ናቶም ስለ ዝዓቢ ብዙሕ ካፒታል ኣለዎም እዚ ትሬድ ሰርፕላስ ይበሃሉ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ትሬድ ደፈሲቲ ዘለዋ ወይ ድማ ንውሽጢ ትእትዎ ካብቲ ትእትዎ ይበዝሕ ካብቲ ትሰዶ ቻይና ግን በንጻሩ ስለዚ ብዙሕ ካፒታል ስለ ዘለዋ ክእለት ኣለና ንክንሰርሕ ዓቕሚ ኣለና ካፒታል ኣለና ስለዚ ነቲ ክእለትናን ነቲ ካፒታልናን ኢንቨስት ጌርና ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ክብሉ ከለዉ ንቻይና ኢንቨስትመንት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ክልቲኡ ድማ ብናቶም ፀጋታት ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለ ዝኾነ ዝቐለለይ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ፕሮጀክት ካልእ ሃገር ብናቶም ዋጋን ብቅዓትን ክሰርሕዎ እውን ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ቻይና ክወዳደሩ ዋላ ዕዳጋ እንተደለዩ እውን ዓቕሚ የለን ምክንያቱ እቲ ዋጋ ቻይና ተሓቶ ርብዒ ናይ ኣሜሪካ ወይ ትሕትኡ እዩ ካልኣይ ድማ እቲ ብቅዓት ድማ እቲ ብዝሒ ሰብን ካልንካ ስለ ዘለዎም ንቻይና ኢፌክቲቭ እዩ ንኣፍሪካ ድማ ልክዕ ከምዚ መድሃኒት እዩ ክንብሎ ንኽእል And in that sense, it was really an ideal match. They recognized what Africa's development stage was, and they said, you know what? 30 years ago, that was us. We recognize a lot of what's going on here. You don't have enough infrastructure. You have a large population that's growing quickly. Also, let's not underestimate, there is a shared history here of anti-colonial struggle. So you tick all of those different boxes, and Africa made a lot of sense for the Chinese to come in. ካልእ ድማ ናይ ቻይና ናይ ኣፍሪካን ፐርፌክት ልማች ወይ ከዓ ኣዝዩ ፅቡቕ ምሕዝነት ዝገብሮ እንተሎ ተመሳሳሊ ታሪክ ስለ ዘለዎም ሓደ ክልቲኦም ኮንቲነንት ኣፍሪካ ይኹን ቻይና መግዛእቲ ብርቱዕ መግዛእቲ ዝረኣያ እየን ካልኣይ ተወሳኺ ቻይና ነዚ ሕጂ ተሰጋግሮ ወይ ክትብ ንኣፍሪካ ክትሕግዞ ትፍትን ዘላ ክእለትን ብቅዓትን ቅድሚ 30 ዓመት ቻይና ንባዕላ ዲቕ ዝበለት ድኻ ሃገርን ህዝባ ኣብ ኣደዳ ጥሜትን ድኽነትን ዝነበረ ስለዚ እቲ ናይ ኣፍሪካ ኩነታት ፐርፌክት ክርድዎ ዝኽእሉ እዮም ናይ ካፒታል ይኹን ናይ ትምህርቲ ይኹን ኩሉ ደረጃ ናይ ኣፍሪካ ፅቡቅ ገይሮም ከንብብዎ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ታሪክን ተመሳሳሊ ጉዕዞን ስለ ዘለዎን ንክልትየን ኣዝዩ ብቐረባ ንክረዳዳ ዝኽእለ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ናይ ኣፍሪካን ኤውሮጳን ዝምድናን ገዛኢን ተገዛኢን እዩ ታሪክ ባርያን ገዛ ጨቋንን ተጨቋንን እዩ ታሪክ ስለዚ ምስ ቻይና ዝትገብሮ ኣፍሪካ ቀሊል ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ኤክስፐርት China is currently involved in an estimated 35 African countries and has made ኣብ ዝዋን እዚ ቻይና ኣብ 35 ብግምት ኣብ ገምጋም ኣብ 35 ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ፕሮጀክት ዝተሰርሓላ ወይ ተሳተፋላ ኣዝዩ ዘገርም እዩ እዚ ንቐጽል significant contributions to their infrastructure, including ports, railways, and power plants. It's estimated that China has invested more than $340 billion in Africa. So compared to how much China is investing across the world, this may not be as much, but for Africa, it's a lot of money because of the huge infrastructure gap that Africa faces. But there are noticeable differences between Chinese financing and how the West lends historically. So እንታይ ይብሉና ኣለዉ ብሓፈሻ ቻይና ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብዙሕ ፕሮጀክት ትገብር ኣላ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ክሳብ 350 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ኢንቨስት ትገብር ኣላ ብመንፅር ቻይና ኣብ ኤስያ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት ኣዝዩ ንእሽተ እዩ ንኣፍሪካ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢንቨስትመንት እዩ እዚ ድማ ህይወት ናይ ኣፍሪካውያን ትሕተ ቅርፂ ናይ ቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ኣዝዩ ዝቕይር ዘሎ እዩ እቲ ፍልልይ ግን እቲ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ እቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ናይ ቻይና ካብቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ይፍለ እዩ እዚ ድማ with low interest rates and flexible terms. There must be over millions of different types of loans out there. But if you were to take an eagle's eye view of the different kinds of loans involving Chinese lenders, then you can broadly categorize them into 3 different types. The loans fall into 3 categories. Zero interest loans offered as aid, concessional loans which have a lower interest rate often intended for large infrastructure projects, and the most common, commercial loans with higher interest. So
بحفشة نتشاينا ويك حجز نتشاينا كاب نيكالوت معرباين علم زفوليو نجر انتولو هذا كافت تأجباب نيتعدا ويك حجز تجبروا لزلا من قديو هجنت هايو سلست عينت بحفشة تأجباب عدا تشاينا تجبرنا أفريقيا بسلست من قد خنريان خل مجمريا زيرو انترست لونز بحالوك زخونة ولا زيبلو لك حزر ما حاجز يعتبر تشاينا ስለዚህ ዝኾነ ሓገዝ ዘይብሉ ዕዳ ክትባካ ከላ 50 ሚሊዮን ትሂባትካ 50 ሚሊዮን ትመልሰላ ድሕሪ ግዜ ማለት እዩ ዚሮ ኢንትረስት ሎን በሃሉ እቲ ካልኣይ ኮንሴሽናል ሎን ዝበሃል እዚ ድማ ትሕት ዝበለ ኢንትረስት ዘለዎ ወይ ድማ ነቲ ሃገር ንኣብነት ፀገም እንተለዋ ኮይኑ ንኣብነት ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ናይ ቻይና ወይ ዕዳ ወሲዳ እንተላ ኮንሴሽናል ሎን ክባትዮ ትባኸላ ካብቲ ዕዳጋ ክትረኽቦ ትኽእል ከይዳ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣብ ቻይና ድዩ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣብ ኤሮጳ ከይዳ ክትረኽቦ ካብ ትኽእል ዝነበረ ትሕት ብዝበለ መንገዲ ዝወሃበካ ዕዳ እንተኮይኑ ኮንሴሽናል ሎንስ በሃል እቲ ሳልሳይ ግን ልክዕ ከም ኣብ ዕዳጋ ተወዳዲርካ ክትረኽቦ ትኽእል ኮመርሻል ሎንስ በሃል ስለዚ ንቐፅል ሕጂ Rates in line with what you would get from a typical private bank. One of the very interesting trends that we see when researchers discuss Chinese loans is that there's a tendency to bunch all three together. Well, the very first question you should ask yourself whenever you see something like that is, well, are they comparing apples to oranges? Because if you're comparing commercial loans to something available from the World Bank or one of its different agencies, then you're not really comparing like for like. And the fact of the matter is this, and I hope the borrowers out there are listening, 95%, if not 99% of the loan agreement are there in favor of the lenders, no matter who you deal with. This is because by the time you sign that loan agreement and you get the money, you'll have the money in your hands, and the only thing the bank will have is a piece of paper. That is why the loan agreements are in their favor. In one report which analyzed 100 Chinese contracts, እንታይ ብላሎ ብሓፈሻ እቲ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀምሉ ምዕራባዊ ሚድያ ንቻይና ንምክፋእ እቲ ዕዳ ናይ ቻይና ምስ ከምኡ ዓይነት ዕዳ ኣይኮነን ንኣብነት ካብቶም ሰለስተ ኮመርሻል ሎን እንድሕር ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ንኣብነት እቲ ኮመርሻል ዝበሃል ሞር ኢንትረስት ሬት ዘለዎ ወይ ካብ ወለድ ብዙሕ ዘለዎ ወይ ልክዕ ካብ ባንኪ ክትረኽቦ ትኽእል ዓይነት ዕዳ እዩ ንዑ ካብ ቻይና ዝረኸበት ናይ ኣፍሪካ ሃገር ወሲዶም ምስ ናይ IMF ወይ ወርልድ ባንክ ወይ ካቲ ናይ ሓገዝ ዓይነት ዕዳ ምስ እንተወዳዲርካዮ ኣራንሺ ምስ ኣፕል ኢኻ ተወዳድሮ ብትፋሕ ተወዳድሮ ዘለኻ ዝኻ ርትዓዊ ውድድር ኣይኮነን ስለዚ ኮመርሻል ሎን ምስ ኮመርሻል ሎን ኮንሴሽናል ሎን ምስ ኮንሴሽናል ሎን ከምኡ ድማ እቲ ዜሮ ሳም ዜሮ ኢንትረስት ሬት ሎን ድማ ምስ ዜሮ ኢንትረስት ሬት ሎን ከተወዳድሮ ኣለካ ከምኡ ብምቕፃል ድማ ኣብ መንጎ ኣለቅሓይን ተለቅሓይን ዘሎ ኩነታት ካብ ምርኣይ የድሊ ኣለቅሓይ ገንዘብ ይበካ ስለ ዘሎ ከም ሃገር መጠን ኩሉ ግዜ እቲ ዝግበር ዘሎ ስምምዕ ንዕዑ ከም ዘርባሖ ዝገብር ስለምንታይ ገንዘብ ሂቡ ወረቐት ሒዙ ይተርፍ ስለ ዘሎ ቻይና ድማ ካብ ካልኦት ዓለም ኣይትፍለን እያ ተመሳሳሊ ሕጊ እያ ትኽተል ይብለና ፀኒዩ ንቐፅል ሕጂ revealed that the loans are structured to give an advantage over other creditors and allows action to be taken if the borrower acts contrary to the interests of a People's Republic of China entity. There are also unusual clauses that shroud agreements in secrecy. When you look at multilateral lenders like the World Bank and the different agencies, their shareholders are countries, and they're required to publish the lending and activities just to be transparent. They don't have any choice. On the other hand, when you come to commercial banks, then you'll see a very different case, and that is banks often are under a duty of confidentiality to their clients. I think the Chinese banks are no different. But the rush to give out loans by the Chinese has meant some of their early investments weren't as profitable as projected. So when China stepped into the field, it was much welcomed by the developing world that there would be increased financing for infrastructure. However, with the rush to get projects off the ground, to put them into action and to begin construction, critical due diligence was often left by the wayside. Financial sustainability, social and environmental sustainability assessments kind of never were done or were done haphazardly or were simply not transparent or available to the populations. What this has ended up causing is... ሕጂ ኣብቲ ናይ ዕዳ ክንዛረብ ከለና ዝተፈላለየ መንገዲ እንዲ ዘሎ ንኣብነት ኮመርሻል መንግስቲ ወይ ከዓ IMF ወይ ወርልድ ባንክ ክበካ ከሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ዕዳ ክፍትዩ ኩሉ ሰብ ክርዮ ይኽእል በንፃሩ ባንክ ከለቅሕ ከሎ ኮንፊደንሻሊቲ ሎ ዝኾነ ሰብ ክርዮ ይብሉ ምክንያቱ ምስጢራውነት ኣብ መንጎ ተለቅሓይን ኣለቅሓይን ስለ ዘሎ ናብቲ ስራሕ ቻይና ትግቦ ዕዳ ድማ ሰለስተ ዓይነት ስለ ዝሕዝ ኮንፊደንሻሊቲ ሎ ወይ ከዓ ብግሉፅነት ኣይትገልፆን እያ ምክንያቱ ከምቶም IMF ስለ ዘይኮነት ሃገር ስለ ዝኾነት ኮመርሻል ለቃሕ ስለ ትብዘላ ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ብዙሕ ነጥብታት ኣሎ ብቐሊሉ ክትሰግሮ ዘይትኽእል ኩነታት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ክንርኢና ፕሊዝ ላይ ግበርዎ እዚ ቪድዮ ዓቕሊ ጌርኩም ድማ ተምሃሩ is states to take on projects that they initially thought were affordable, but unfortunately, they've been now saddled by debt. China is coming for its pound of flesh in Uganda. In 2021, the Entebbe International Airport in Uganda came under fire after local media reported that the airport would be taken over by China. We call this a debt trap. After closer examination of the contract, it was found there was no debt trap, and both sides have denied that the airport is in danger of a takeover. I think there is some... So እስራን ሓደ ካብቲ ዓብይ ኣዛራባ ርእሱ ኮይኑ ዝነበረ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ናይ ኡጋንዳ ብለቃሕ ናይ ቻይና ስለ ዝተሰርሐ ቻይና ነቲ ለቃሕ ክትወስደያ ብምባል ምዕራባዊ ሚድያ
أنصار تشاينا عب بروباغندا أبجيسو تحكم تاريخها بوجن تشاينا يكون بوجن أوغندا كم سزربة زخون كم زبال الرعاية كم زي لي تشاينا نخط وسط تبغى كم زي وسادتن أوغندا ونزخون سكفت خم زي نبرة سلام زي إذا حبريتازي نيش نقعنا تشاينا خرج كله كم أب ستوري دشيات زدما نهجرات أفريقيا نخالوت معربين هجرات أنصار تشاينا نمبجاسن أفريقيا دما كاب أفريقيا تشاينا أفريقيا دما كاب تشاينا نقادمو زجبر زمتيو يقولون له زم experts ناي بلومبرج يوم جم. That certain governments are not able to look after themselves, or they're either not sophisticated enough, or just simply too corrupt to look after its own interests. I think, in my personal view and experience, that just simply hasn't been true. Experts say more should be done by borrowing countries to make sure loans are more favorable to their interests. But the Chinese argue that the risk level is higher in African countries and greater repayment assurances are needed for loans that might not otherwise be available. Certainly, in my 20 years of experience, I've never seen a case where the Chinese bank will just say, look, don't read this, just sign the dotted line. In fact, they will spend days and days and they're sitting with us, going through every line of the document and making sure the other side understands. Because they So كله أفريقيا China كم كله علامات هذا نقدر ترد أنت لو تدانا أفريقيا تبو كل جزء تنقع خمسة اليوم معناته أب أفريقيا بزح بالشونا بزح تغيق لنا سرارحان أو كنت ترنسلزي اللي of course insurance more assurance way more insurance comes daily فلوتيو that's why أفريقيا أب كله عالم كيدا زخون عداون كتركب زي تغل أب بنصارو جن China عميتا يكون فرمتو لهم نوح جزء وسيدا تردو انتاي conditions comes له إلى جزء وسيدا بتخكل عدا انتاي conditions comes له كتردو يتفتن يقولون على زون كيلاتات كلهم زون كيلاتات نعم عربة عالمية. No, in 10 years' time, if they don't explain this clearly, this is going to come back and haunt them. Certainly, there are issues with how China finances projects. There are issues around transparency, but I don't think this is some sort of grand master plan from Beijing in order to ensnare developing countries into debt and become further beholden to Beijing. In Kenya and Nigeria, debts to Beijing are growing. These include Kenya's $3.6 billion railway from Mombasa to Nairobi, which reportedly lost $200 million in 3 years of operation. So نابنت تي عداجي تعداتنا أفريقيا قطع خنريو كنجمرينا هذا خلطة جاي لنا ويكا جاي لنا يكونون بحث شاقن China وراي لنا أفريقيا عين كتجزء ويبعداجي راح تحزم زبال زلو كاب حق زرحاقي كومو بلان كم زي بلايز نجرزلو هذا كاب تعبيت بروجكتات ناي مومباسا نيروبي ناي كينيا من قد ترين لاين ويكات من قد بابوريو السوق هذا كاب 3 بليون وصل على كون كله أب تسرح ناتوجن بتخكل كم تزدل لمخسر كم زي كعلن كسارة كم زي قاطمان الذي تسرح البروجكت كم تكعوتهم زخالة عوتهم يزلو جن تتارسي بتخكل تسرح كم زلو يزن قرزلو نغات الرجع تعدانا هاي China كنا منتاي كم زبصح التمجنان كابي كم زمسكن رينا. And a $1.3 billion loan from the China Exim Bank to fund Nigeria's largest infrastructure project, a 157-kilometer segment of the Lagos-Kano Railway. The government itself can't afford to finance these things. The private sector isn't really stepping up. The West has not got an alternative program. So therefore, China is the only game in town and the terms of the loans are reasonable. At the same time, you have members of the National Assembly, particularly from the main opposition party, vocally criticizing the government for what they perceive to be. So كمونا بنيجيريا كله project ناي من قداير من قد train line the same ولا أنت project أنت قبر حدا private sector يكون ويكا قلت كالات قال ملك قبر عقمية بلومن تبغى شيء بلومن نيروبا أمريكا أنت حتيتك زخون ملسيلن حاجة زيلن سلزي تونكو عدل زلوا ما حجرات أفريقيا كاب China ترايو China دما كم تزلوا بينهم كينهم زم تزلوا أجاني نومون كقبروا يقول نيرم قد برتاحوا من قد يوم قبروا زلوا أنت خوني كل جزء أتي الديمقراطية هجرات أتي opposite party أنصار China وزقاس كم زقلوت سنة تاني برام كم موبال كل جزء إنكفاتون على يبللو. Be a lack of transparency around the management of the loans from China. They often articulate this worry that you hear in other parts of Africa that China will try and seize Nigerian assets in the event of a default by the Nigerian government. But looking closer at Kenya and Nigeria's total public debt, it doesn't appear that China's in a position to use the debt it's owed as leverage. In Kenya, Chinese loans account for about 10% of the country's $70 billion total debt. And it's even less acute in Nigeria, where the Chinese debts are just about 3 to 4%. So again, we have to focus on the data as it is, not as these narratives and these storytelling, which we have these fantasies that Kenya is going to be taken over by the Chinese. One country cannot control another country just by owning 4 to 10% of its debt. Only a handful of countries on the African continent have a significant amount of debt. So بحبشة بزعبات عراق زرب كله زتجاننا حبريتان زنب حبريتان مخانيم زنقرنا زلو نعبنت China عدانا تعب كينيا ترينايو
10% ናይ ዕዳናቶም እዩ 7 ቢልዮን ዕዳ እንተሎም 10% ጥራይ እዩ ቻይና ዕዳ ዘለዋ ኣብ ናይ ኬንያ ዕዳ ካብ ቻይና 10% ናይ ዕዳኦም እዩ ኣብ ናይጀርያ እንተኸይድካ ዝወሓደ 3% እዩ ስለዚ ንሽተይ ዕዳ እዩ ዘለዎም ብመንፅር ዕዳ ናይተን ሃገራት ስለዚ ክንዱዕ ዕብለላን ፅልዋን ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ብመንፅር ኣፍሪካ ክንሪኦ ከለና ዕዳ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ China, and most of them ከም ንሪኦ ከለና እቲ ዝዓበየ ኣፍሪካ ብዕዳና ናይ ቻይና ክትብላዕ ኣላ ክንብል ከለና ሓንቲ ሃገራት ዝለዓለ ዕዳ ናይ ቻይና ዘለዋ እሳ ድማ አንጎላ እያ አንጎላ 42.6 ቢልዮን ዕዳ ኣለዋ እተን ካልኦት ኢትዮጵያ እንተኮይና 13 ዛምቢያ 9 እናበላያን ዝኸዳ ስለዚ ሕጂ ናይ ራይወቲ ነዚ ማኒፕሌት ገይሮም ከም ዝጥቀምሉ ዝቁፅሪ own much more to private bond markets. Africa does not have a Chinese debt problem. Angola weights about a third of all Chinese debt in Africa. So take Angola out of the issue, then you have an even less serious problem in that respect. So it's very important that we narrow down this. So እቲ ናይ አንጎላ ዕዳ ጥራይ እቲ ሓደ ስልሲት ናይ ዕዳ ኣፍሪካ ብዕዳ ናይ ቻይና ትብላዕ ኣላ ዝበሃል ዘሎ ንን ከምኡ ግን ኣይኮነን ናይ አንጎላ ስፔሻል ኬዝ እዩ ናይ አንጎላ ዕዳ እንታሊኻ ኣፍሪካ ብዕዳ ናይ ቻይና ዝኾነ ይኹን ፀገም የብላን ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤውሮጳን ካብ ካልኦት ዓለምን ዘለዋ ዕዳ ኣፀቢቑ ይበዝሕ እንታይ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ንቻይና ከምቲ ሕማቕ ኣክተር ሕማቕ ኣካል ሕማቕ ወገን ጌርካ ምዕራባዊ ሚድያ ነቲ ረብሓን ምዝመዛን ናይ ምዕራብ ከሳልጥ ስለ ዝፍትን ይድብለና ደሎ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ this problem to be what it is. But it only takes one bad deal to affirm Western fears. In the Democratic Republic of Congo, a controversial method of borrowing based on future natural resource revenue has meant some projects have fallen victim to corruption. Congo has a very, very significant mining industry. It's Africa's biggest producer of copper. It's by far the world's biggest producer of cobalt. Cobalt is a key ingredient in the rechargeable batteries that power electric vehicles. You hear politicians talk about Congo saying that we are to cobalt as Saudi Arabia is to oil. However, up until now, at least, the benefits to government revenue and the benefits to the population at large have been rather limited. ሓደ ካብቲ ስፔሻል ኬዝ ብዛዕባ ቻይና ክንዛረብ ከለና ምዕራባውያን ሚድያ ብሓፈሻ ሓንቲ ጌጋ ናይ ቻይና ኩሉ ቻይና ትገብሮ ዘላ ከምኡ ገይሮም እዮም ዘቕርብዎ ሓደ ስፔሻል ኬዝ እጂ ኣብ ኮንጎ ዘጋጠመ ኩነታት ናይ ኮንጎ ኩነታት ናይ ምስ ቻይና ጥራዮም ከተሓዘቡ ዝፍትኑ እምበር እቲ ስርቂ ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ናይ ብዕደናን እቲ ባርነትን ጊላነትን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ኢሎም ኣብቲ ኩነታት እቲ ኣብቲ ብዙሕ ማዕድናት እንዲ ዘለዋ እዚ ሃገር እዚኣ ማዕድናታ ግን ኣክንዲ ንጥቕማ መርገማ እዩ ኮይኑዋ ዘሎ ስለዚ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ነዳዲ ንላዕሊ ዝረአ ዘሎ ማዕድን እንተሎ ኮባልት ዝበሃል እዩ ድማ ኣብዞም ኩሎም ስማርትፎን ዘሎ እዩ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ስዑድያ ተራ ናይ ነዳዲ ኣብ ቆጠባ ዓለም ዘለዋ ኣገዳሲት ሃገር ዝኾነት ኮንጎ ድማ በቲ ዘለዋ ናይ ኮባልት ፀጋዕ ከም ስዑድያ ክትከውን ምኻለት ተኾነ ግን እቲ ፀጋታት እቲ ናብቲ ህዝቢ ይበፅሕ የለን ሓደ ካብቲ ቻይና ብዙሕ ኮንትሮል ኣለዋ ቡ ግን ኣገይን እቲ ፖለቲከኛታት ናይቲ ዓዲ ብትክክል ነቲ ኩነታት ኣብቲ ህዝቢ ከውዕልዎ ኣይከኣሉን ኣለዉ እዚ ድማ ገለ ካብቲ ዝንቀፊ ግን ኣብ ኮንጎ ቻይና ጥራይ ኣይኮነትን ንቻይና ጥራይ ስለ ዘሕምይዋ እምበር ንዘበናት ዝቕፀለ ናይ በዓል ቤልጅየም ናይ በዓል ካልኦት ሃገራት ስርቅን ዝምታን ደረት የብሉን ኣብኡ In 2008, China and the Democratic Republic of Congo agreed that Chinese companies would finance $3 billion worth of infrastructure and build a $3.2 billion copper and cobalt project, whose tax-free profits would repay both investments. China, with the help of these mines, has now come to dominate an industry at the heart of future technologies. And leaked documents reveal millions of dollars that flow from Chinese entities, including the multi-billion-dollar mining project, to the family and associates of Congo's then-president Joseph Kabila. If the example of Congo applies elsewhere, these companies operate with a real deliberate lack of transparency. And if they find a willing partner in a government, as they did in Joseph Kabila's government, this lack of transparency can extend to and really envelop the relationship between the state and these mining companies. So, but ሓደ ካብቲ ህያው ኣብነት ኣብቲ ግዜ ጆዜፍ ካቢላ ዝነበረሉ ፕሬዚደንት ሓደ ዓብዪ ናይ ቢልዮናት 3 ቢልዮን ኢንቨስትመንት ዝተገበረ ናይ ማዕድናት እቲ ገንዘብ እቲ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ሰበስልጣናት እተን ኣብኡ ዝሳተፋ ዝነበራ ካምፓኒታት ብዙሕ ናይ ብልሽውናን ዘይግልውፅነትን ተግባራት ከም ዝነበሮም እሱ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ህዝቢ ዘይኮነ ኣብቶም መራሕቲ ዝነበሩ ከም ዝኣተወ እዩ ዝንገር እዚ ሕጂ ነቲ ሽም ናይ ቻይና ነቲ ኢንቨስትመንት ናይተን ካምፓኒታት ድማ ኣዝዩ ብሕማቅ ከም ዝጥቀስ ገይርዎ ኣብዚኣ ክትጥቀስ ዘለዋ ቻይና ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ትገብር ኣነ ከብርሃልኩም ዘላ ኣብ ካልእ ዶኩመንታሪ ከቕርበልኩም እየ ኣብ ኮንጎ ዝግበር ስርቅን ዝምታን ደረት የብሉን መግለፂ የብሉን ኩሉ ግዜ ግን እቲ ኩሉ ብሌም ወይ እቲ ኩሉ ሕማቅ ናብ ቻይና ተደሚሩ ከም ዝኸይድ እዮም ዝገብርዎ እምበር ምዕራባውያን ዓለም ንኣማኢት ዓመታት ኣብ ኮንጎ ዝገበርዎ ድሓን ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና በዓልኩም እውን መፅናዕቲ ክትገብርሉ ትኽእሉ ንቐፅል ሕጂ There is a lot of anxiety in the West over China's involvement anywhere, really, because it's a strong number two to the US.
And being a superpower and China having very strong links with Africa, setting up a lot of logistical supply chains in Africa, preparing to expand its trade and take it to the next level is worrisome, because whatever happens in Africa or whatever happens in Asia, ultimately it can affect the world order. There's a lot at stake. Ideology may also be on the line. Countries that receive help from the US or European multilateral development banks often require values that fall in line with democratic nations. Anti-corruption, good governance, transparency, participation, inclusion. These are things that really matter. We should want projects that are beneficial to the populations, that don't negatively affect them. And so while it may hinder the US in being able to lend to certain countries, I don't necessarily think that's a bad thing. When countries in Africa take help from China, they're expected to side with or at least not participate in the condemnation of China on key issues, including Taiwan. So أقدر نزلوا نبدأ معربين علم توم كان على كحت تكالات ناتهم دما World Bank بنك عالم كمون IMF زبالو كاباتهم كل كحت خوينكا ديمقراطي جلوس النت جل زبلو مع زرباتات الوجن الزقول لون أبكالك كقرب الكمية كل الشفات نسرق المزمزانة أفريقيا هجرات زتقاملو تكنيك مخانو كتفلت كنكلا لنا مغنياتو اتجنزب كاميرا باين هجرات زمز أب أني استرفنا بتن هجرات هيمتنيو بنصارو أب تشاينا كونكولو تديل كمو يكون النزي من قدي زعجي جلوس النت ديمقراطي فتحاولنا قلم زبل زياتهم حماق مالتها يكون كنا عزيو ما قدسن صبغاتنا يبلونا له بحفشاكن كم بريتكس ويكا كم قد ما كنا تتكيمكا نتكال بوليتيكا اجندا خان قدميت منصايم زتقاملو اب تشاينا كونكولوجن تشاينا ناتا مرقص انتايو نحنا كنا لك حكمت خوينا انصار تشاينا بوليس كلوكا يبلونا ابنت تشاينا زلوا مرقص اب تايوان اكلنا تشاينا يكتبل كلا انصار مرقص كلوكا يدلينيو كومون اب يو ان انصار تشاينا ربح تشاينا كتدمس ايف كدن يمزدما absolutely acceptable you بس هذا سب كلك حكى خلوا مليونات جذب أبكالك تروح بزي تغير أبقى لك بوليتيكا وتصلوا كتحجزها كم زي اللي زردوا يو ونعتو common sense حنت خي هابو خمان مساعتهم كتسقوا عن زبانات جيرمهم زلوا هجرت أوروبا أمريكا يوم نشاينا زخصوا زلوا زين غزة and allegations of forced labor in Xinjiang. On these sensitive red line issues, and Taiwan is certainly one of them, this is where the political relationship becomes more evident and much more important. Africa, more than almost any other region in the world, tends to vote as a bloc in major international organizations and tends to express itself as a group, if not the whole continent. And again, this is the political symbolism that's becoming increasingly important to China from a region like Africa that is so important to the Chinese, much more so in many ways than the resources, which again aren't as important to China simply because they can buy the resources now from any number of other places. But getting this هذا كابتي نا تشاينا أقدر تشاينا أب أفريقيا زلوا أقدر سنة وياه تمام تا كينو تناي معدنات مركبن بيزنس مركبن يكونن إتلع لخلو أقدر سنة ناتو بوليتيكاوي حجزيو كاب أفريقيا تدليون سدما هجرات أفريقيا أب UN أب عبيت أب أقدر سكونتات كدمس خلو كم بلوك وي حبراو مرجع يزلوا تماسا سالي حبراو مرجع لهم نتشاينا دما ز أقدر سيو لعلتي معدنات كاب أفريقيا تروح بزلا كاب كارت هجراتهم كتروح بتخليها إتدمسنا أفريقياويان بوليتيكاو دمسنا أفريقياويان جن أب UN يكون أب كتروح بس اللي زي تغل أب أفريقيا بتخكل إنفسجيرا أفريقيا دما أفت بوليتيكاوي كحجزوا تشاينا بتعميات تدلي سلمتاي توم معربيان هجرات أوروبا أمريكا بقربة بحدث سلوى شرعوا تشاينا بقولوا لك كتقعوا يخلي ما بتين international arena سلزي أب أفريقيا بتكبروا زلا investment أفريقيا مرحتي كم بلوك تشاينا كحجزوا ناي راشا ناي كانوا حجرمان الميدل إيست زبهال نعمون تحزالا فزا بوليتيكاوي تسلاتون حيل نكلوات سلوان كلوات أرزالا كينوتيت أجاتاتن بيزنسن بوليتيكاوي موتيفونا لو تشاينا أبتي international level حجز نختركب كهجرات أفريقيا يبلنا له زدما نافريقاون حيل اللواء مالتيو مش تشاينا ديل كتقبر كلا. This kind of political support is very important in today's geopolitical environment. We want to show that a democratic, value-driven approach can deliver on the most pressing challenges. While the US and Europe haven't attempted to try and match China's investment on the continent, they have started work to offer alternatives. The EU's Global Gateway aims to supply 300 billion euros globally between 2020 and 2027. And Build Back Better World, or B3W from the US, aims to address the infrastructure needed in developing countries. Democracies are messy. So, okay, إذا كنا تات مصراعيو أمريكان أوروبان وإن ما يعرفون أوروبا Global Gateway بزبلشم أوش تسلس أربعة عمد كوهاب زغل كسب 300 بليون دولار أب أفريقيا إنفستين قبرنا يبلو زي جنزب بخمي كوني أبي كوني we don't know كمون أمريكا أبي إنفستمنت قبرية تبل دلا بنت أورجن أنت يكو قبرو مهانم كم يكو قبرو مهانم ولا قا أوروبا بزناي كلامة سميت أنت تزاربوا بتخكل أبي قبر تاخبر زي ترايي أوروبا كقبرو يميلنا كنسبون من البات ساعة زلون قبرو خليهم نعمايت عمتات أب أفريقيا سلواني يروم دليتهم قبرو يخلون يرم أنت رفع مزمزاز قبرو يبلو من زناي تشاينا
ተግባራዊ ኢንቨስትመንት ይርዩ ስለ ዘለዎ ግን ገለ ክገብሩ ከም ዘለዎም ፀቕጥለዎም ንኣፍሪካ ድማ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ምክንያቱ ውድድር ብቁጠባ እውን ይግበር ስለ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ብምዝመዛ ጥራይ ውድድር ነይሩ Things take time in democracies. So while authoritarian regimes such as China are able to speed up the process or able to get things done quicker, that doesn't mean it's of a better quality. And I think that's really where the US and others, and through the B3W initiative, can really make a difference, is by actually developing and building high quality infrastructure. We believe in the nations of Africa, in the continent-wide spirit of entrepreneurship and innovation. Yet skeptics of US and European-led projects say they're aimed at specifically targeting Chinese influence rather than working with African countries as business partners. And they lack specific information that have many wondering whether or not they'll result in significant action in Africa. When you talk to the Chinese, سمعكم مارو exactly እቲ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለው ኢንቨስትመንት ናይ ኤውሮፓ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ንኣፍሪካ ንምጥቃም ወይ ከዓ ናይ ተቕርፂ ወይ ኢኮኖሚ ናይ ኣፍሪካ ንምሕያል ኣይኮነ እንታይ ዳ ስፔሲፊክሊ እቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ፕሮጀክትስ ወይ ከዓ ፅልዋ ናይ ቻይና ንምድኻም ጥራይ ኣንጻር እዮም ክገብሩ ኣሜሪካ ብዝዋን እጂ ኣብዚ ካብዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለዉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ይዘውርቀኒ ኩሉ እቲ ዝገበሮ ፕሮሚስስ ወተሃደራዊ ጥራይ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንቻይና ከመይ ጌርካ ዕልዋ መንግስቲ ጌርካ ዲኻ ንኣብነት ናይ ጊኒ ህያው ኣብነት ኣብ ካልእ ከምፃልኩም እየ ጊኒ ፅቡቅ ዝኾነ ዲልስ ምስ ቻይና ክትገብር ምስ ጀመረት ነቲ ሽዑ ዝነበረ ፕሬዚደንት ወፍሪ ገይሮም ወተሃደራዊ ስልጠና ገይሮም ወተሃደራት ናይ ኣሜሪካ ውሽጢ ጊኒ ኣትዮም ነቶም ጀነራላት ኣሰልጢኖም ዕልዋ መንግስቲ ገይሮም ንሶም ዘሰልጠንዎ ስልጣን ክቋፀር ኪሉ ስለዚ ኣሜሪካ ክትኣቱ ከላ ክትመፅእ ከላ እዚ ገንዘብ ክገብሮ እየ ትብል ዘላ ተተቕርፅን መንገዲ ባቡርን ኤርፖርት ክሰርሑ ዘይኮኑስ ነቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ መንገድታት ንምዕፃው እመን ኣፍሪካ ኣብቲ ናይ ቀደም ደልሃመት ገይራ ኣሜሪካ ረብሓ ንምሕያል እቲ ፕሮጀክት ናቶም ስለዚ ዳትስ ዋይ ድማ ንፁርነት እንታይ ክገብሩ ምዃኖም ናይ ቢዝነስ ሓሳብ የብሎምን እዚ ድማ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኩሉ ሰብ ክነቅሓሉ ዘለዎ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ድማ ንቐፅል they will tell you that we have come a long way with Africa, both culturally and economically. We have had similar problems as Africa, and we want to help them grow because they were in a position where we were. In Africa, the Africans will tell you we need the money. We have a huge infrastructure gap, and it doesn't matter whether the money is blue or red. As long as it can do the job, we will accept it. When we talk to some of the economists that follow China and the African governments, they will tell you that there has been benefit for these projects overall for Africa. How they have been done, the terms, as well as how these projects have been got, is another story. So, እንታይ ይብሉና ኣለው ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ክንዛረበሉን ክንፈልጦን ዝግባአና ሓደ ኣፍሪካ ብዓይኒ ሓቂ ክንሪኦ ከለና ብፀሊም ዲ ብብጫ ተገንዘብ መፅኡ ነቲ ፕሮጀክት ሳብ ዝገበረሎም ሕጉሳት እዮም ይደልይዎ እዮም ብመፅናዕቲ ብኩሉ መንገዲ መፅናዕቲ ከም ዝተረኣየ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ኣብ መንጎ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ንኣፍሪካ ብዙሕ ከርባሓ ከም ዝኻለን ብዙሕ ለውጢ ከም ዝኻለን ውፅኢታዊ ፕሮጀክትስ ምዃኑ ኤግዛክትሊ እቲ ኣገባብ ዝኽተልዎ ዘሎ እቲ ኮንትራታት ከመይ ገለመለ ካልእ ኣርእስቱ ብዛዕባኡ ክትዛረብ ግን እቲ ዝግበር ዘሎ መንገዲ ንኣፍሪካ ለውጢ ኣለዋ እቲ ሕቶ ሕጂ ኤውሮፓን ኣሜሪካ ነዚ ንምዕፃው ኣብ ኣፍሪካ ንኣብነት ጉዕዞ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንተሪእናዮ ኣሜሪካ ጌራ ውትፍ ትብል ዘላ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እንተሪእናዮ ከምቲ ናይ ሚድል ኢስት ካብ ስዑድያ ከምኡውን ኣብ ኢማራት ምስ ኢራን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብመንገዲ ቻይና ጠቕላላ ኣትያ ተኣልያ ዘላ ንኣሜሪካ ኣይሆፕ ከምኡ ዓይነት መንገዲ ወሲዳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ክትገብር ግን ብሓፈሻ ኣብ ኬንያ ንኣብነት ኣሜሪካ ኣዝያ ብርቱዕ ዝኾነ ፅልዋ እናገበረት ትኸይድ ኣላ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ውክልና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኬንያ ትወስዶ ኣላ ስለዚ እዚ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ብኣሜሪካ ብመንገዲ ኬንያ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል ክንርኢ ኢና ብዝያዳ ግን እቲ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ናይ ቻይና ነዚ ይመስል ኣይሆፕ ካብዚ ብትኽክል ክትምሃሩ ቻይና ንኣፍሪካ ክጠቕማ ትኽእል ሃገር እያ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ተዓሚትካ ትኸዶ ዘይኮነስ ተማሂርካ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ክትከዶ ዝግባኣካ መንገዲ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ነዚ ነገር እዚ ብትኽክል እንተዝኸዶ ነይረን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ካብ ኣፍሪካ ክመሃርኦ ዝኽእላ ወይ እቲ ፕሮጀክት ቻይና ትገብሮ ዘላ ብኣፍሪካ ብብዙሕ መንገዲ ንሃገራት ኣፍሪካ كلمعنن كتغمنن يخل أفريقيا عبء بقعة اللوا نتا كونتيننت نختغما نختربحا تشاينا دما بزح ربح اللوا كاب أفريقيا تسقطات نموسات كمون قالت رايدي يكوني ببوليتيكا بدبلوماسي ببزح كاب تشاينا كاب أفريقيا أو تدلس لزخنت زندنا إن كان هبان زلوا نخلت يكربع زغل أقداسي كوبريشن ويكا زمدنا نرجلنا مسير تراز قبرو زلو أفكار أفريقيا قبرو زلو تشاينا دما I hope وتسيتاو خوين نتي مدرخ نكرنا أفريقيا كغيرو تسعى قبر I really hope كابزا فيديو زيا تماهيرنا بزعبا تشاينا زقبر بروباغاندا كالعقرقرن قديفنا تخكل إني حبريتان فلتت موسيدنا
ንቅሓትና ከንዕቢ ምክንያቱ ገለ ካብዚ ትኽተሉ ዘለኹም ፅባሕ ንጎ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ክትኮኑ ትኽእሉ ስለዚ ትኽክል ዝኾነ ስእሊ ናሃለወኩም በዚ ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ወሲድኩም ናትኩም ተወሳኺ መፅናዕቲ ክትገብሩ ይደሊ ፕሊስ ላይክ ግበርዎ ነዚ ቪድዮ ናብ ካልኦት ኣብፅዕዎ ንብዙሕ ክምህሮም ይኽእል እዩ ኣብ ዓለምና ካብቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ኢኹም ትመሃሩ ዘለኹም ኣነ የመሓላልፈልኩም ጥራይ ዘለኹ ኣብ ዝተረፈ ድማ ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ ላይክ ግበሩ ናብ ካልኦት ኣብፅዕዋ ዝጎደለየ ኣነ ዝሰገርክዎ ወይ ዝተጋገኽዎ ወይ ክውሳኽ ኣለዎ ትብልዎ እንተሎ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ብሃናፂ መንገዲ ግደፉ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝኹዴ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንኸውን ፅቡቕ ይምነየልኩም ምዝያደ ርፍቕ ገጥፈኩም እየ